Evi no so me ba na ye di enkomo mini kan ko be nti oba pamba chete sen mpacho nyame adom ye fro sen mpacho me de vida ntwibu asia ko man vida no pa de na donam yo mama mpacho me da sepa so wa mama sa kwanya no me pacho mishia be ma bi eye year 2008 ewo tema me kosra me brother bi wo tema na me dishia no eti ode opai asem to manim Emma ye nante meti asem ye nante be 2 years eti 2 years na chi na oba afie ebe ye me ho ade e wo mram ene efie amamre nyina wo ye bibia kama eti before aye be ware no nso no o ma meti asese wo ba abayo a e wo ho ena me se mate nti ni nyina mu mra ne ye date no ye twempena no na me kofa akra ne free techiman na me de ne ko nkran bi omoma kwan a ana bi a meme so na meti sunwan eti na me fa akra ne de ne ko sunwan a na me de na to aso ko nkran nti aware na chi no na be ma ne yese o semi a me ma ne nkofa ne baba yo anamra na msiyo satam no so na ma wo mienu a menyam de etoso miensa eti meti ase ma ne kofa ne ba ma ye nyina e be ye busuya etna ase fefefe eti akra ne ba ye limu no niema bebre be sesan me kun na dwuma be seye nkomodie bi mu nso na enhyeda enkoye mi nsam kura na sebe akra ne be menstruate ye timide ne hye mi yam se me ba prekope mi nsam anso na odinya SHS ewo Wesley Grammar me na me di animu ye bibia e ma akra ne ko enti ewo mu an ye di si ye to asase ne ye si edan etuko agape enti da ku bi wo fie na abaya no me baba ya ne ba me nchen sema mpacho me no wo nkomo na mso okay betena se na sem nya se before me kasa ma age se o record me na mse me record o betena se na nkasa enti kasa ni mu no na sem nya ne se mitu kwan me papa ase ewuye ewo wanchi eho ne efi ti me ne me sister ba ko efri nkran eko ayie no ewo wanchi ho to say ana day na me ko na naju da suom na ne papa ba ne nchen ewo dem nkomodidie mu wafa boy e be ma no wada ne sa kasa bi sa e ma akura no kasa eja de e normal say wo be hu oba bra bom ni ade no kre na mom na akura ne say kasa na ne papa ne ka no na sa duru akiri enye kasa papa enye wasede akura no say se ubisa sa questions to asina ni ba na ho so no na ese ne papa kanatim ho ne nada eti enana chi no papa ne to aduro ma no se wonje no na wanyi nsen aduro no mi ka se wo menchen wa ha e ma o ka sa asem che mi ka che ne se asem wa kan die nyame anim ni menji ntum je se wo provide evidence eti oyi niema bebre o e ma me bisa ne se na mpa na ono da wie ndie na uhu ye no so moja etu no na me se nti ne bedsheet no e wo hefa no se ade chen ye na no ofa ekosi ye nti eno de onya ma me ba to ma me book na o ma me adura ne papa koto ma ne se onje nom na wanyinsen no ni na wo me nchen wa ha ye evidence nti eno achi na me kun ni enkran otu kwan kakroba techimai ni na se na ne mamu aye basa nti ye tonsa ase bi wo techimai eye 28 plot ba wode ba ko cheye timba ze 27 plot ana me ka se ne mamu aye den na wo so ese unko adwuma de ane ko na ko di hu adwuma se obetimi anya obi atomienu bia ba ma me de ahye ma adwuma se de be ye a efie so be ye be sort fie out eti mekaya chase kwa no nte ase ma me de to ne papa anim e kire ansa o te ne ho ase nti na oni ho okọ techima ti akra ne ka asem no nyina kire me we na me se o asem a wa kai mate na emom no o papa ba me bisam no se ma se o pese wo gidie pa me papa ni hoi obefre ofre wa obese one me be kasa e ya fatu loudspeaker na tie nkomo a ode mi bedie na msiyo ampa we yesa homework ni nyina papa ne freye nkomo asabe ese nko ne yere edie no eno na no ne abofra ne yeden
edi eno na enkomo ben ya me ba cho nkomo na ebi ne se ma fi wo na mintimi ntwen se meba boa ho ye pa twen me na meba na say I can't wait to see you. Yes. Me ba cho ane eti sa nkomo ni na ko so ma akura no kra chem se ma me papa ba eya men na bebre wo da susukura da na eya oba bia anadwo da suom na oba me nchen ewo dem na msiyo mate kasa ni nyamu me bo anadwo da suom na wo ni wukunu ne dampa so no na wasori afiri wo nchen akoda ono ne ba ne nchen me pa chane no wakofa na ba owia no wasan beda me nchen kasa ni nyamu no so no me kunu time no ni ho no frɛ me a o se ne ba me se de wanyini nti o sendi miska nipa ho akere wo a sebe me ana na me hwɛ fie nkora me ne na wo memo amiensa na house boy so ka ho ewo ho a me madwuma kakra na ye de dada so na wa ofre ya o se memnye o sendi miska na me nkotofu ma ne ba na bisa nse sesentia sika odi abaikua sebe endu ba bia nti no twen oba unyame ye wado na omoto nsase ni bi na oba na wa de opese wo ye ma no wa ya ma no to nse opese one ne ba no edi nkomo namu nkomo ne sa ne ntimi da me ho no manfi no nti enu achi odi 2 weeks ansa oba obedu ye no anadwo da so oba kwa no matu afiri mpa so da the mattress atufom nti oba ye eda oba me ho anadwo na mbisa ne se me se wonya abote na me misa nasem nti masema mbisa ne nyan se oni ho no asem sei na ne ba na aka akire me na etesenya na won kire me mu na me nte ase no so adwo entisa na I thought as much say a day will come out be accused me of this tinyame anim ni ma so makumam na me bo na som na me sorry say me hyehye me because na mkuta ba onya 1 year kura nti me yes me address up no na say ose me a minya botere na onka asem nkyere me ti me twen ye na sem ne say onim de e ba ye ma no yes a be ma no me pa twane so na me recording at that time no kura na say ojitum say ampa se wono ono ankasa ne ba wo ye sure say akra ne ba ne ba enye bia ne nua bi ba na say abontinsu ni bia ono ane tadua mu ba na ba kan no first born and one na da pa cho no kura ne breaki no nti me pa cho e ba sa no na me say wonya oba papa na nka asem we meti ye no barely 3 weeks ni kam de na me de na ko police station ko oba enye fie wokora na obetena ti me bo na ni so sa na si o adwo me sel ampa minim de e ba na me ko techima no kwa makodi ho dwuma na me se wadi ho dwuma ese o se okọ sofo bi ona obo sofo ni de na me se sofo we enya de se obeka sa asem obo sofo bi din o techima ho okay o so wa akọkọ de akoto na nim se ade sei na akoso wo ne bantam na ono awonte ne ho ase ina o ka che me se sofo ne se ye meme mum me ba na ye asem na ye ono ne ba ne de enye hwe nti ma anadwo no me di na tem kura sebe me di na tem se de o ka na ye enye nyansasem na se o ka se ye meme bo se ye hwan bo ye moja ba akuna na sebe wadi moja fra enti ye nyina ye wo me ne wo ma ya wo no ne wo akura oba no wadi moja fra nti ma de nya botre o se ode kwato sofo anim se wono ankasa ne ba ni tedua mu ba ada no sofo ne se senke ye wo ne yire current wife yi ba na nke ye problem sofo ba no me ba cho sue techima sue me pa cho ba me hu se oboa na se nya no kure se sofo ne kan sa me pa cho de wa nkọ ne ho kura na em se no pa se maka atete ne ho nti ewi azi na me ka chense ne sa de a meboa no o ma yam sorry na yam pesofo a sabi onim efom na yam hu the cause of ade na waye no no si yo wate eti ehọ no ko ka chem se osemi a on pese dan wa so nkura wo fie ni sa ne manti ade chi anopa obekọ adwuma no okoba opese ye pie menini mienu pie
na ye pe ba bi tan ye kasa asem no eti o kasa asem me bu ohu kakra because obisa me say apart from me ne ono ne ba no hwan na nim asem a asi ma me so me ye smart ka che ne say me ne ye me ensa ne pe na asem no ye nim eso na ma dikan bo woman ba akwa na me ne no Kaneshi market ne me papa ba akwa na ma bo mama ne nti eba sa no na me frɛ o mo ka chom se asem sei na me confront me kunu no oka nti o mo ma me adwenche na o mo se pie no kura na ma me nko because so far as we bisa se ye me ensa no apart so ye me ensa no hwan na nim asem no de boni abanitim nti ma me pie me pie nso a na se bi o ton sa na se bibia me nhwɛ se yenti ano ana ma me nsori nja nsa no ho enkodwo nsompo na me se mate ne pa no twa no me na kora mpie biem ti wo de pie ne ha me a ma mpie ti ni na mu ye wo ho o ma ye nkosofo ho a o se da bi wakọ akodware nsuo ne niema yi ne ho afirim chese one ne ba na da no o san cleanse ne ho san no pa kire o se okọ techima no okọ cleanse no papa no ma ne nduo ne niema ma ni dware na me bisa nse na sa no yen a ya ka ne nso se wo wakọ cleanse ho a yen na wo yere no wo ma nketua no ne even akura na wo ne na yesa no nso o se obibiye ni ho nti na me de me wontwen mu se obete ase na ya find solution to problem nti me ye wo ho na achi o ye se enye ommo o se wasuro me adan a o se o hwe de esi na still wonim se de makoma te ase maye soba na ohu sa adwen boni bi wo mitim nti na me no adwane a oni o mama konma so de ma me hu de esi ankasa me pa cho de esi ni se eye 2022 December mofra no mo wo me nchen woni na wo sen pa cho 3 boys mema nko a pa cho ane na oba ofra mi phone to se osere mi opese nkura no ebedi holidays won ho mo makwanya na mse okay nti December mu se 23rd na mo ma akwan no oba be ma ne ba oba madwuma mu kura oba na obe for mo koye nti omo biye school a on for mo mame o so on for mo mame na nkran school e no pese ne mako na mse okay nti mitu ho ana mo akọ asori mpanyimfo ho na omo kwetena aso ka asem no asem kuro ya akọ ye kan se legal aid akọ doksu ni nyina ba bi abefre ni bia be ma no oma nti eno achi na mitu ana mo a entintam na mfato me so de eye 2 weeks bia me konkran na makohwe me ma no o ma setena mu ni o case be na ya na mode ko dofsu ne legal aid a o ma me pa cho case a se one ne baba ya na da anase dentia me pa cho da bi se wa beje nkura no o be fa anaje se montamate me pa cho wa firi ne nchen wa akra e de nkura na batechiman me pa cho e no no na san ababak abefa nkura na kwotena ne nchen me pa cho ane o so ma huhu nkura na me pa cho da bi me hu omo me ko akra so no ama police abeche me se unlawful entry afesu ohia me woni fie ho me wa so ye court aware ye ntwitwa mu fie nsane de me de ko because no ha me ase me mfa ne nsambra no nti esi ya me ha onyina ne se me be se me hu me ma na fe so me niema gu ni fie so ma me mfa 5 years ni me hu me ma je se bia o mu wo school mu na ma fa akire ko o mu school mu na ma kwasra o mu o ma me hu o mu nti ese me ha onyina ye me ensa bi pe me hia me ma no afesu meja me kwan ye ton saase ye si fie o mfa me chefa ma me na me niema egu ni fie so o ma me meyi me niema na ye nkokọ tinkotwa aware nu me ha onyina no vida no okunu motena mfie sen ansa na okofa ne ba na betena mo nchen me pa cho uyi 7 pratwe free ma ye ware 6 years ansa na okofa akra na tama ono otwempena no na unim so wo baby me pa cho ane akra na maame wen me pa cho techima odi masama ya koso ise papa ne ba ne da onimpa akwa himfie be ma na akra na de ko me nana bi ho wo techima e ma yetena asem no so na antentam ne nyina ne se me kunu maame ba bi
obaye no o se omoma ne nkasa na ofiri ahemfie se ode sempa kobo mo na asem nya se me won prema ne ba ne nware me biem ba dana wo mo ba ne ono ankasa ne tedua mu ba da ne de o ma wo so ka ho asem chese wo na ne ye ma nware no ma me ne se won prema me nware ne ba ne biem eno a na akwa ne maame oba no me pese me hu de o ka fa ho me ba cho no de ye kwahia e na akwa ne nana ne wo fa e wo ho o ma asem ne se me ye se me se metena aware na se kura akura ne ye me kurafo onye me ba nti kabema ne mpe baabi ma akura ne ntena ti akura ne nana ene ne wofa ne se nkura na aka akura na aka ne na ahen wo fie ho ti menti ase ne ye nyina ye nkotena fie ba ako na den ya obekọ wa VSHS obekọ university that time no abe decide where opese will stay enti na ema ne koba time papa ne shase ne ba ne da no na akura ne nyemfie sen e pa cho that time no 16 years papa no so was saying e say the 45 onya ne June ade na one ne nana e pa cho ekọ ye kometa disasori dan so man ekọ ho nyina ma sorry there is a na me bisa say na wo ne nana me ba cho ho me ne da wo mu bisa no no me na me bisa ma ye nyi die frɛ kyire wonom ne nyina ha na wa ba se a ye di nkomo me bisa wo say na wo ne bema no nana me ba cho na me ne da pa wonye oyiri asede ema wukunu me ba cho me ye pa won sekete pa ma no me ba cho me se pa ana style wo pe no na untimi fa ma no me ba cho me ye nyina because won say ene nkwara na aba no wo mu hwiri na o ma pete wo hwiri na wa woso etie bia na styles a be ma ne pe no wontimi emfa ma no wan complain sa da mpa cho de ono kra de edu me bi o se me ha adwen na ne papa se e ma ne mfa na ho den e ma oba nti ono no nye mimi de minenete minim se onye type a ope sex too much me sa me pa cho oye agent wo temahabo oyi cars oyi bibia wonye sika buso ana ode ye na ade me pa cho ende je senka asema wo kan bi mpesa magie di se papa ibetimi ne ba da o se wo recordings bi ene ade wo ho no ma wanfa me pa cho me wo ebi wa ha voice recording voice once ni nyina de nyame anim ni na me wo nipa be eburu 10 kura mu nyina me bomo mu tie ba esia me phone na recordings no wo so ni nyina ayera nti there evidence na ze say wo mpa cho me wo eduro no ene book akura na twere number of times ne papa ene na da ne fie nsem nyina yi sa book ne ade ne nyina na mini nkomotia wa producer baji book no na church na asem no eye ageminsem because ejabe wo ba na akura 16 years na wo ne bededa de yenhwe evidence na wo ka no eye de ade ne de ade a me pacho na ye audios but na de see me ni bi wo ho na one send audios ni bi ama obia one pushi ama obia that's ka wo so me pushi bi ma me sister ketwa na ote ye nchen ba esi oni ha o wa kwantum o friend na wonya bi ma ono kra no sebe ode ko ne so ahyase ode de ne ko ne so ode nasam ko ne so na me nete me ba cho ansa ne ba ikura issue ne ebam wa wonu a wode nete so nka okopen ne nada me ba cho enso kra ko methodist ayi no so mpanfo hia so sa steward ne brakan pa cho se wutie mi a omunyina atena onya no unu ane da na eno de agisenka menua ne betimi a che because ni na ni janhia ye bisaye ma bisa ba so one ne da ye so one na nna unu na anya ntum say ye no kre say ye no kre amaso but said oni na ni janhia ba akokora e ba sa ebuo bi akora nim pa cho sa nete eno say so eno so recordings ni we ade okunu otwetwe bia na ohye mpacho onum nsa onye bida onum ko wonhwia koken bia on de ne de ai simo frɛ papa ne mfa ne nto so mame asole lie okwa asori pa ani ujina ko betimi ahye onkom fitida ye wo ne da be ukro betimi ehu aka ade oye sofo ne na fufu nyina ya asofo na ono no ma sam kakara ne ntimi ma adom ne mpie na meka na one ne te no oye masem
O bebre. Ema wo hu. Mpacha. Nti time a confront man no kura bi mu kura. Wo ko hu say one ne ba ne da no. Yese aware egu nkro. Say na de aware gyae ne ba ya. Motena ase e ka asem na nsa na ade ne nsan ma no. Me ba cho be nti ehɔ no mo gye tum wo mpanifo n'anim ehɔ no na me se ne ma ase kura ba se ompene ma ye nware no wanya ntum o se onim de me otu kwan me de ama ne ba na di a ama akura no keka de o keka no nti no no be sori wo so na watu anamo nti se akura no wen ba cho ne ne na tifie won kran ena watu agya wo mo ba cha wo mo ware ena wasan beje me ma no de na kokma sa akura na nti this time no madam na me no ese Ghana empanifo mama ye mramu na ye moa because akwakodu legal aid akodu court akodu yin sister yi hu nani so enti na case na du ase ba bia case na nante eba bedu ase na ese ye sorry waka because enkwade wo so mo ye mema miensa pani o wo mo saying pacho 13 years so na November the otosu mienu no so was saying 10 years and a last born no 9 years e wo mo se enkra ne ye miensa wo mo ye mema de but bibia betimi asi ebi ni se papa ni ba ya asabio mami make allegations so one ne day wono na ne nkra yitie de no de ba ye nkra no treatment ben eno de bayan kra no ese ni nyina na yetimi ehwe honom na emo obai enya custody of her children alisa won fan kra ne ma no krampa ma ne kwan no ntimi nkonkwohwe ne ma anan no so onye me pa cho me ye pa ye ka se be ma no se ekoba se bia ye ka se won tin kra ne ma okra sa na enkra mema me ensanye easy ebia no wadwuma ahoden ne ade ene be ma hyewo ni ti wo be ka cho se waje nkra ne de a mija wo mabɔ so etinka ebia nkra ne ntena ne nkyɛn wo ma wunya access to them time bia pɛ sɛ ɔkɔhwɛ wo ma no enka betimi ahwɛ no nso me ba cho anu so me ne mo ya atwen pɛsɛ wo de kra wo ma nhwɛ nkra no me kɔ hɔ nso a and last time kra me kɔ ye September nkra ne bi school na me di dwa do a school bag ne o monema me friend no kura nsa me ko me kodu o so ma me mafie ho eti me ko tena junction a ekoye fie so asa 3 am me te ho a o do o mobile so na ekobo 8 ukuna friend say Erikantwi Mr. Erikantwi ya fro producer di kan ene wadi nkomo waje atom so ne ye be kasa but wo audio wa ha say ma yentie audio ne kakra e bia ye betie awie no na wapeke call no ne ye bi say ono so ne side of the story because the oyiri kan me pese meje edi no asem na bo mi pusa enti wo so bra na bra be kire odie mu are you recording it or it is Adansi enti man record wa emboa me 96.3 Adansi enti me paso me ni asem ke fi aka me paso wa ti ase I think say me ne na ware ne ye court aware so enti ono na de me court say on ware di and or de me court say on ware di mu no ye call ye no ono an nsem kan you ne the evidence or the call ye no ono are ye no esi ame no ka say Lawson FM 96.3 na me na mutu we so ame ko etuma me no ka say e 30 minutes kra na obi ni call esi court or any Weda district court then Weda district court me the family or a baby me did Mr. E.G. Mensah on frame no or say by the after tender a notice of discontinuing of the case. That means or no our retire now the court any moon seven or the now court no interested there or be full with you. The matter what you are saying. Mitioba. Na menena warrior no 7 very years we continue to push your point and na me sign a year or to adhere. And you know, say, well, no, the poor and one of the now one what it is, and I'm to say you matter. Now, why is my work at the one what it is, my dear? Lawson FM. They are all people seeking for the release, the seeking for will not be granted. And indeed, and now, well, no, so the Ziamenuka say, would need evidence, I will no one casa the abremi, or no one casa.
Edit evidence na breve. Me the nyansa mu kakra bi minim say anything will give me cabo for discontinue case. What you say? Aha, no say it is adia. Any of men so me train kakra. Na fi ma hwe bia men so me ye afa menini case ni nyina because see minimum say nensem a obeka ye no ni we dey nensem foforo asem no so many years ago me decided I will not even talk about it again because we didn't know what, and I wouldn't want the situation there that should be because of what no ni on the set and in young brands and what did you know Lawson FM. now what you need to be FBC after member after. So I have decided not to talk about it. I have decided to say, "Here, when this continue, I will also go to court myself when I have enough money to take care of myself and the children. I'll go to court and then seek the relief and then the necessary action there and also there. Then we do it." The matter what must say. Oyerepa, nti woni bibia kan fa ho abra from Lawson TV Lawson radio no so ha no. Also then. O de beda Lawson ha no. Ewo ya fidie ne so ne TV ne so woni bibia kan wo ho. Bibia ni wa me pesa me kan because en some now kan ni nyina e kontompo dem. Se no nti ne ye pe no kore e fidi wo ho no nka wa o kire ye. The main person me dey back call radio and TV so. Wo no ne pen o de aba ho. What this and say mo radio ni kan ho a na mo radio TV station ni kan ho how many places no de aba. Ani e wo de beda ya ye pa dance nti ni afre wo no so wa ti ase. And adansi no make us say adansi wo pe efi me what is here. Me say dia metinya kan fa ho nyina ne say dia o kan ye no e go to posam. E go to posam nti Mr. Alex. E go to posam nti ni afra wo no ayeso ye pe no kra fi wo ho no wada romanti boy ne hu no kra wo no. Ni nti ase. Ni no kra ni dia we no kra bia ni ba bia dia wo kan me say go to. Say ye pe no kra fi wo ho. Wo de na no kra no de go to ponti ye pe no kra fi wo boy ne hu no kra. Dia we no kra be na obezu na me catch us say dia wo kan ni nyina anye no kra. And the air no crew, and no crew, or whatever dying near Bibi, also what boy no. You be doing command what boy near to be and need him one patch out. Aha, it's the walk and Americano, one court, and not the main member didn't court. You call the court, no, I think for relief, they won't discontinue of the case. And I will discontinue case. What you are there? Aha, 96 points. Discontinue case. Now I was ready. I never miss court. Dear Ukunu Kani, or so when you may say quarter that. Debbie, I'm a friend of quarter over. Me pacho entesa and intina me dear drew hano. That's a court no. Courts, me ana me dear sem no koye. Me de koye na chino, me kwa ya o ma. Etimi me tumu ba ko which is last year December say ya na ye court date. Second, third. Na second ni ya me birthday, third ni me kwa say judge ama. Na okoli. Na yes o de ni nyina no onko court no. On tanko. Mo fa paper no nto so book na ne ba no chiro enema wo ma say entwere ye mimi hu ne English o say brofo e wo baabi na French nso so ne number bi edentia. Me pa cho akra no ye ye kan say languages. Na ono no o de book ni ma o che me say ne papa kra ba na ho say on hwe no wanka ade asi wo ne papa dentam no on hwe no wanka nche me because ade akra ya twere me ba wa twere on 22nd October one Tuesday and or the French actual Tuesday into bracket mardi le près midi na just say ewia la mer dike what is going on between na say me maame ebisa say what is going on between you and just adena akwa na chocho no basa unti ase etu bisa na mane kire wu mu ne pa cho ana o se de na wa twere no abusua wa wutimi kenkan bra na be kan French ni bi na ye de atu TV ne so brofo fra twifra bibia fra chese 9th October j'ai atteint le pré à vision hey na me kenkan French mame o se akire sen me ba cho de na akoso wo ne papa ntam no nyina na o tworo wo
ayini mu se de be ya aha ni re enfi nti ono ana de ta evidence nyina maame na wo hwe book ne so a animu kura no watworo ene de ono ana personal niema no watworo na we no de watworo wo book nachi na watan ni book no nti wo fa book ne se wo bia wo hwe mu a na se nye ono ne be kire wo se aha na matworo a wu yo se ne papa no kwa ba awura ni dem afa book ne da ba wa hu bibia te se ye fra ukunu be ya obetimi aka no kra se de o confide in you and you din komo ka che o se mama record me your friend is see ya obedi adanse ne pa cho se see de oni adanse adentia ni nyina ne se one ne papa na ye want say enti no ba bi e be ko bia no o se ampa ono ana di book ne enuro ne sa evidence ni nyina ama me nanso ono ana ni de enti o de ama me but one ne papa no ntam no bibia eni ho Obapa ye be hwe na case we ye de akire ye de be ma empanimfo social warfare eso mo bam na wutimi ekohwa wo ma say if possible kura betimi age wo ma ahwe wo ma na papa ne de ende say still wo person ne ba da Ghana mrama kwan say obi ene ne ba enna de a na emra ne gyan no ba wo de ne na say hia me say obetimi anya access to wo ma no na quarter ware no so obehwe na matwetwa mu amato so e de afiri honom why show ho den 5 years ni oba tan untimi nya wo ma obehu wo ma ni ma je se wo hwia wo ho ekọ mu school mu kokohwe nkra na wo kwahwe oba no na wo ma ne papa wo kunu ane na jai na wa ma police fo abechewo se wo ye konfo ana se den I see unlawful entry unlawful entry Ghana na police fo nso aba na ya chew ene ayi kan say awoshi police fo want to ni ache oba pa bibia ba ya fine nti ya be hwe na ya mampanimfo aba me be jai case we de ama ye lawyer esi ejai case we de ma lawyer Francis Opoku na ohwe ho asem se be ma ye de court wo ma na oba ya akwa request for discontinuation panifo natural letter ni mu se wo kwan se wono ade na asem ba e wa be yi ba still obetimi assign de aba ti ebe hwani ato so de afiri wono mama why a spokesperson my ntie we de na esi anopa ide boko ese na otwitwa mu ne de asem be da Lawson TV and Lawson Radio say me offer si ofrifie 2 weeks ni yani entwa ne so na mosomo eye hu adwuma ema ye mpanimfo a e wo se ye dwane eto won ema ye kodi Konongo divisional headquarters of police ema omoso eboa ye eye mu nhwehwemu ba bia na omo kire se owo Konongo no enye ho ena na oyede owo nti endra anwumre no me wo ho no ma me ko ba bi ekoya ade kakra nti anwumre no bebe se 9 to 10 ho na menua ba ko frɛ me se nani atwa me wo fa asene so na me se eye no kro onya agro na we dey odi no na onka no kwasem ye dey enkyerɛ me na so no kro na me se ne tisade a one ne entena ba bia wo hu no na onchini nsi ho timu nchew enchi no aha na mintu ka anya dey emra nti ade a me ko se me ko ye kra na anya dey ma ntoa so anya de kro nti e wo se mitu America dey e ba nyamea no kro ni bedu so a hu se me wo fa asena dey aba ya nti ade chi ya se ne mo boa ye na mpanyimfo so ema ye hu no e wo se ye san de ba ne be ka kire atifo ene adofo mo boa ye ma ye dey abofra no e ba ye no all right ofa me das papa why adio senka wo fa bia etai ni nua ba chi na ne wofa se yira ne hwehwe ni se yanka ne dodo na anyira yira na no ababa wei wo mo de ne by police extract eka ho eme de ne pictures egu TV no so nanka wonyanya 18 na se yebie nanim but the fact is yenya de ne pictures egu so display ama enkofo ahu se wono ene hwehwe no no ene nka ye kata nanim but ese yebie nanim ofa ne ye ya adwen ipa show me gitum maame wo na wo ba yetimi bie nanim me pa try all right oba pete sen auntie madam bi wano na kasa ukoyin akra ukoye den na me kokoye adwuma ho e de adwuma me ne me boy no ko woni wan boy bi no ko woni wo boy ene kwa akra wonya mfie sen
15 years ena washa se atwempena etime ne won pena free kumase santa se me ne me boy ena kwa akra dey na influence your decision e ba ne say me anka se me ka se me ko wo ka kire boy no wo ne boy na tena mfie say enche be say me in the mint be how many months ni ena ne boy na tena Lawson FM. in the on kai on no first boy and as we di kan fa bi ejejai we can one me no pe we on pena to so mienu pachai o fa first boy no anya mfie sen na mo 14 years dey na how if you ma me nhwe o I shall hear me o ma me tia o pachade e dey na ode ye wo a e kan se ese otimi free abra won kra o ma me dey na ode ye wo ma wo ye ne sa pacho anya me hwe nti dey nti na akọ kwoti dey na akura ba ya ketoa wo ma me de wakọ akotu suku mu pedache papa bi ama o wo se me ne me boy ye kwa akra adwuma be no na mokoye afia nsi ni koto ma me adwuma be na mokoye yima no na yenkoye nim nya sa me twe belt wo ha sesi a adwuma be na moko ne boy no mokoye wa akra ho pacho me ka say me ye adwuma hairdresser na ka say skana mu de be ma wo no ye ntwiaye omo ye ntwia wo kan say say twia wo cancer eti wo boyfriend no na emfa wo nto adwuma mu wo ma me anka say wie JHS no fa nto adwuma mu pacha nti adenti na boy no na kodi na chi boy no wo yenfa o akra nti na wo konongo anasa akra ti konongo honom no na aye den ho ana nko konongo pachade ti ba ne say na college wo mo efrefre nyina no obi ase ye hu konongo zongo ufri kumase wa nko konongo pachade sa na no me kai se konongo police for efrel e ka kire o se wo ma me yare da hospital wo ka sa asem ne de na ho ye o pacho me yemshe o yemhye o nso ye ka sa bra wa ama ni nyina na hye be ma ne to boy no anya mfie sen na shende mint menchi untimi nkyire ni age pacha boy na se ye kye boy ne tum ye no nso na be kwa boy ne ho wa akra ye be kye boy na tum say ye ya obi ba 15 years utimi tam no kodru nkran say me kwa padwuma ma no wunim ne maame wunim ne papa ne wofa na ti we no permission na watam okọ ne ye be kye no ye be kye boy na tum na won so ye do be kwa police station nya first time a o maame so wo free fie ama ne hahina poto ne ho nie enya first time nie we de tosumi enu de tosumi ensa no wo maame bia na adwe be ne so o we de eye normal okwa obeba enso na ye bibi na eye o nti ya do kwa police station sesi ya do be kwa police station na won so do nsa akwa krata as wunnim na atopenti ukodi be ma foforo bi achi na san adwane a ye chiwa police for na be chiro de omde be yo wo ba de asem no aka chiro maame ashmian kan hwe ompa ne chew enna me bai me hun ta fe na eno abai wan hu no nti wo bai wo da he me ko no ofa wo ko wo fa fie nti ene na wo ba na ofa wa ni na biridi abrada kakra maame we ya nyiji no so wo bai na nka watwe aba na chi biam no kure wo mpa ne se me ma dwen se me ye ne sa nesen ka obo no but edu ba bi na wo se ye nya sources e free no horn first e bia me ko ye ni gidigidi na se me tia onka no nti wo so ko yin nti enra me ni me to me bo ase ni di nkomo e ma wo kire mu niam nyina se me di nka ka kire ni se oni konongo na ade na wo twa me ntro because ye di nka ye ho adwuma ma o ma kire se o ni botua no e ho e na owo e na o se ampa e ho e na oyo na boy no wo ye adwuma e wo omomo sisi o ye label phone bi men kan sa we won master se omomo sisi contract construction no o ho no wo nti da nyame side ho no mo ye adwuma e na wodada na ode ne ede ode ne ko kuma se da nyame nti one ne master kra na ye adwuma na busa ne se na opie ye no nti uyemu enhyehew se die kra na mabusuafo be de na even though kra o ma me so frɛ wo na wotwemienu no o ma me so frɛ wo kra no uyemu so anzanse hyew unua keto a wo akiri kra no de bi osore no pa obodin abawa we nti eno so wo nwen ho ohun na ne kotie da so na ye ka bia
o se eno ano ko mi busa ne se so far ne sisia no I hope say ne maame ene boy no onyimu baako na yebedu ha no ma mpinfo ehu de opena omoye de omomfa ne nsa na o ka kire me se ono no ochusu boy no oboa ontimi kasa mommy mi ntimi ntwa boy ya frozen ya abawa boy no eno maame ye pese ye ma otena baako nchen hwan nchen na obetena de na obechusu no boy ne nchen kasa kese na mentehwe boy no wo be so ye den ko boy no otena boy ne nchen dientia abawa dientia enye bibia wo maame ayo boni bia na pache de wo maame ye wa yakayaka de pache de ntia de nti na wo be choose boy no over maame dientia dientia pache enye bibia da bi kano kure wo mu kire me boy o say me ana me sme choose boy by bibia no one na so be choose boy no but bibia ni ho da bi there must be something abawa wa mama o ma me ra ho me akra me ra ho so be wo akra ba ya amanenya 15 years na watu akwatena be manche 2 weeks wa ba fia ye bi say choose between o ma me ne boy na o so be choose wan abawa o so be choose wan abrante o be choose abrante ne friend is saying Eugene ofri or in crying abawa wa ma me ra ho tu hwa ma me are ho abawa bone be pa na ma me dia me pese me hu hwemanim na confined in me bone be na ma me dia ye wa uchusu be ma 15 years over ma me bone be na ma me dia ye o pacho nye meshi kasa kasi gu ade ni mu pacho nye meshi o ma me nye o hwe pacho enti me madana e de na ma odo Eugene e bro so sa den ya sheye bibia wonim de ntia anantwi de enu ntia pacho de abawa wa mama me awoti ni ba bi nkan o nte so pesa okotena be ma ne nchen pacho hey bibi na mutiri mu ana di asem na wo kan woni masem a wo kan abawa wo pesa okotena be ma ne nchen pacho nti ya no maame nkasa ne no wofa tiniso maame tiniso abawa ya ne wo maame no wofa nkasa na yenya okwan e ma nkotena be ma ne nchen pacho na wadi hana na bibi na mitiri mo afia bibi na mitiri asam na abomi pusa ya wo kan asem na wo kan woni masem a wo kan de abawa 15 years elder we dey agime nsem won say onyema akotena be ma answer majiji adem o say yenya ne kwan o no nkotena be ma ne nchen answer majiji adem ne maame ati ni suo sa answer o say to ye bo ase wa ase mu ehu asam na akwala na kana ama me wura ho na kire se efia otimu no oni ani gye e wo ho na ye kana sa no ya nto ye bo ase a ye be fa anwansana ho na ya brie kru ebe ye den be ye nwanwa se abaya a wonya mfie dunum etumi ya fifi akotena be ma so be na wotwe bi na ye busa na samati sei o maame ene be ma na wo ne ho no yi baako anza obis enkra wote se ne maame yareda hospital wo se ne yam hye no na yede na o maame a wo yareda hospital wo yam ahye na akoduru ba bi a ono ne abrante na wo yi baako a wo se be ma no abrante na obeyi no wo hia no edi sei ena edi enko na abrante na ya woni be ka ne ho emum achen wo maame a wawo atetew ama unufua ma wahyew enkwada yare emu atete a matan namu ni nyina wafamu ama ne wabedusi a wose wani je be ma no mumu obusa wo so yenkrani na ni je ho mumu si na ni fiase se Maame Frimpomaa de e ma me kasa asem we no enema mienu akodai
de edi kan pa eye ne soro awasoro ene na nigi a owo ewo bema ho eno no ye baako enna me huso ese one ne maame asetena na heda nkoyi problem wo ho one ne maame asetena ne nkoyi de ema ne nkoyi no ma akwala ne nia nika ewo ne maame ho se nipa soro se den kura no a ebeye den be nwanwa se na ni bagye ne soro awasoro ni mu achen ne maame o no that be serious me maame wu ye di na kakra nanso Maame Frimpomaa bagye di se be pem na nyina na ho a bitimi kai be maame wotini suo na ma fe no keke senko ho ena me kosra no senka bro nya be ya enka mani agye na ni bagye me ho pa se me kosra brewa nanso woni ho me da so kai no no na wo tumi aka se na ni bagye so ne be ma na betena chen ne maame no moma ye musa maame no ebi nso ana woni ne ba no ntini na ho de ofa me yanya ho adwuma case na ano den mame seriously me re kra ho to the sense akla wetimi ka kire me endra na me ne di nkomo no wetimi ka kire me se obechusu be ma no over o maame no na me die bet mantimi anna because me twa asem no ho yi pa me sister ni nti se bibia ekoso bia na minim de ekọ se applause betima bie na no akase woni ne maame ye no hehe ya na odi atro abawa woni be ma no modi mojafra Pachade. woni Eugene munyanye mojafra bia wo ya sure Pacha. abawa kano kra kire me Pacha yenye mojafra. unyanye mojafra Pacha. onyama won kantam bia Pachade. woni wo da ensembe na ya no ma wo kan Mama nka shi. woni wadada Once pe. ukọ akra 2 weeks ni no woni wadada Pacha. nti ono da won kansem bia o ma wo modua Pacha. munye blood covenant bia Dev. mama nse chire enka no krenchire wo 15 years you are not old enough to decide for yourself demeka chire ono no wunya nyini nrum pempenso a wobetimi atene bani maka se ena metwisu be ma no over me maame wuntimi kwasi asem sei mama ka sansam ne chire wo eti se wunnim na kwahye be ma ne nchen se metwisu be ma no over me maame a ebema police achew wo ne be ma no by even up to now kra na yehwe be ma no yebeche be ma no wo aso na ade yebekọ be ma ne fie ni akwache no me ka chire wo wunya nyinu enru sam pempenso no nya abotre aka 3 years pe eti so de afia so ne nofo asa adwe ne bo asa adwe eti de yimu no so nti abawa me ka chire wo wunya nu sa empempenso na utimi decide ma ho say me pe be ma over me maame mama ka no kra nchire wo 15 years ade so wadu 18 ansa na watimi atu sa na mo no eno kra no bema bebe fia be ye ho ade ama abusua ansa na wanya kwan ede wakọ don't be cheap 15 years don't be cheap Kobo 33 onye school elder onye school na no ma me ba waka ni nyina onye school afi na ba be tro JHS wo be tro BC wo wan say you choose bema over ye maame mama you choose down over up hey wa ma me ho adwiri me papa abra me ho ye de fansa ka ni ti ma me hwe o ho ye de unim nia wo kan kwatie mommy afia eda mama ne nka de wo kan na me nwanwa se akura 15 years etimi ka se me choose bema over me maame abawa me de me ka kire wo 15 years unya nu that decision making age no so betimi adwen ama wo ho eti wunim na akwahye bema no na wo pass mama no me ka kire wo bema no e na wo pass mama no yes oh god yentwa soro yentwa enti bema no de ababa yi wa ma na nya asem dada sesi a ye kan emfie dunum ba wagye no ede na tena wo fie edi na buwie na wotwe mienu eni no eno kra kire se bema no e wo se ye so ne pants ese ye chi ne tum kra na emra a no odin ene abrante ye ne di
na akwada we nso ye de ne gina bre on say ye kan nyina no eduru ba bia na tirimu de ka ho eno ntina na me ibusa no ebia na ne jeje so ama me jeje ne ba no so no aboro so ama tirimu da ma akwada yi wagimi on say ye wo akukọ bi wo ho a omofre no portrait akukọ otia sen odidi saa na no si aduane mu saa edubo nso no wa ye huroto osi forma sem saa jimi nkoa me gidi se maami do a wodo ne banjije so ama akoda yi wagimi because abede pass baba wo nuru ba bia tumi aka se manage se me ne be ma be kwa kwatena ho na me maame kura de eche se ne hu hia me maame agije ne ba ne so on se duru ba bia abata ne duru ye nka no kura nkyere mu eduru ba bia monjeje so no man kwada ne sei ha ne maame ho so de be ye nwanwa se baba yi ma me phone lines no abusu ya kire wadwen media me makansi so abawa ma me kan kire o mesi wonya nduru sa empempenso na wadwen edema ho wadru me eti wuchi su be ma over o maame a ye ma sa chance no mommy ye ma sa chance no fa mommy areho sempa ne se oso okọ akra se okokoye adwuma no ho edi wose ida se 30 cedis anase 35 into the whole day ni nyina from anopa to anwumre no di 20 cedis me why boy ni kra so boy ni maniska na me busa ne se wo ha no ma wo ko school kra no eto da baba na umame anu aduane kra esi wonum enye eto da kra so oba tan de da bia me sister ba kondo no ye de bia otan no aduane eti wo didi ni nyina no wo ko school every day bia o ma osen wo si 50 Ghana cedis na me busa ne se calculate month yesen o ma me ma 50 cedis a day ena wa tu bata ekonkran ekoye adwuma abre wani age 30 cedis a day bibi wom be ma no aye wadro on my mo jafra asa jimi fo bi adro timi no ma me phone lines ma fa wuni ma me no se ono de se boy no ana se akula no etwa ntro edigu nu so a ono do bebu nu dua into opai akire se akula ni obo dua akula ne kan o se akula no se okoye se okọ galimsi a woni ni problem but se o boy ho e na o dada no se ebia o galimsi ase a dua ne enyom nti obo ni dua obo mu dua wadane onane ofa monhwe mane na ne dua no until so obedane no o se gi se boy ne ba okay yeah se boy na boy ni dua no wo phone ne so obo straight e ka kira akula no mate boy no ne maame neti ananse ono nkwa neti abawa ne maame won cry ne maame won cry ho na o nso so ode wakọ ne maame nchen nti wahu ne maame da efie no otimu akra no ne hwan neti ho aye de mama han busu efie ma han o ma han nti oni ni nua mo ananse one hwan mo neti oni ni nua ba oni ni nua ananse no akra ni nua no wo kumase ha kumase o mu fie wen like omuni fie okumase amote akra nti obi dan bi na modam master dan abawa ye hia boy no won so maame abodua nti hia boy ne ada ne dua ne nyesa wo ne boy ne nyina mu bewu dabe na abefre na manaba pacho kenne enne wa sha oboso obeware wa na pacho ende on kanche on sha oboso obeware o di be man sha oboso obeware o na ba watimi twusu be ma over wo maame abawa show mommy enim no what you so mommy ti we what you see no over bema 15 years abewo se me se endra me gene phone wo ho na atin se onanaba nko number ene wo so wa delete obia number onanaba nko number ne wo so na mebusa ne se mimi obi a metu mebo ase ewo nsem bi si a wo se metu mbo ase na mehu die wo mu ntimini ni di nko na mebusa ne se boy no ye friend ne se na edin ben e na odi store boy ni din o ka che se my sister was save boy ni din my sister ni phone ni eture so na my sister na was na say iku bi say nye ono nko akra na ye ne mpena na mes bebre wo abawa denti na u save the din my sister ko ni maame number kura ni so abawa denti na u save no my sister abawa me batie me wa hanza denti na u save boy ni din my sister pacho nye bibi na ko say me save ni sa bem obia hu say wan na tofun ne ma o pacho mama ne de ma we are 40 we are 4 pound just one man ma mi su
yes phone be ya na maame atọ phone na ma o na uchi so bema over o maame guy ni day o ma o sen Pacho oseni me 86 semi fanto nkun onhwe na o maame so day o maame ma o sen day uko school o maame ma o sen 35 and I said 30 na boy ni so day o ma o sen 8 cedis there be say I'm 50 and said 20 semi fan kan ish somebody dey mo ya me nyane wan ka me show asmo shina so mame 0322009665 0322009621 hello good morning Morning. oba pa kire wadwene enko E pa cho akana me sire wan kwa ko hospital na mko se bi na wa se. oba pa mate yada say good morning Hello. oba pa mba chomentie o E ba cho akano bibi wo. E madam fu bi so sa bi so le sa. Oro ka de na ko pa de mi tu ko se yo papa na mfa e ma no so antu kwan ya. On kwa mpanya pa madam fu na ka. Ntakwa no mu hwehwe mu ye bibi wo mu. Ata bo na ni bibi. Mu hwehwe mu no ana mpesa meka. mate yada say good morning hello Hello, good morning. me do for my entie o I think the problem in this girl no. Also, 15 years there on said mim bibia and then someone in a casa. Na mo tuni for because 15 years on him should be when I too late. 15 years nem pno tosu mienu ni good morning hello Yeah, good morning morning. be man pa choma entie o Yo, me pacho the 18 no, me tuma ka se be neti maame no. Be neti maame no. Why because I will be no mama say omba no because omma no omutime omde. Omo san kwala no opede de na me am se de na me am no mo yema omo. Da kwala so say ya. If your maame na akwala 15 years and kon do baby as ko for. but we say good morning hello Good morning. me do for mba chire wadwen Mame, akwana na me ra papa. Say na wo ye mame na se wo baba ti say. Na se okosa ti de ni ma na eya rehosem. Na se me manfo frɛ cho ma de na bibi wo bibi ani mo. Eya akwana kula bone. Na me ye de mfanya nkwala no. Se ta wo baba. Na eya ayam hwehwe. Se wo banyi ye beka so nim ba tete. Na se se na wo fo ye ba ye ma so so. Sunti uni ne viase apana mame wura wo papa se ye me baba se ye me yam hye me fa me tete yi no hono se ye me yam hye me na wo akura we no kata me yi be meja me maame a ena kura na maame wo ma suran kasa because me hwe me kama me si kura na ni age no before se me ba da ware kura na be ma kura na ni na ena kura na wo ma suro me da say mama dinti na akwa wo JHS wonya ntro BC kura otofon ma no dinti a mama me pa chomin tofon ni ma no mimi chiri bere toso ya ka chiri phone na se no ko fai phone ese ya je phone free ni nsem no ko ye phone you mimi tofon no wonya nru empempenso a oyisu phone what you say me ba chomate je se ya je phone free ni nsem me ba chomame mana so ntisa so wa yi boy na jamia men kana hwe ba duya no sabone maye men nane da ye be kan bibi men nane ne ndane ne china dise be body chira ho no nunnie na fe ne dune ma dan mate abawa na abawa so no wanka ade ko me di ye no wo fie wanka obi anti mama bisa no hwe nanim na bisa no wanka abawa ka do ko me di ye no de ko no obi anti hwe nanim na bisa no mama abawa o ma me bisa wasem yina no ma me bisa no mama Naomi ade kwa me di ye wo fie no ana me sisters ni yine ye wo fie no ade kwa me di ye no kana obi anti na maame no de crowd be ye no mfa ye me kana obi anti nyesa abawa o ma me say ayakayaka dia wodi ye wo fie am what take sa decision we no kana ye nyina ye nte ye den a acho nya me hwe onya o hwe
into the atopana sabe menya ohwedia na so yi boy na ma boy ne mbra ka bia de wa me boy ni bi si nyinala me gini nyina ama oyiyi ni nyina ko boy no ka kire no so wo boy na ma frana ka kire no se menya ohwe na so yi boy na jamedia me tiase but ma boy ni nya adwen say they want 2 years me di fu papa nchen ama ma hwe mo 15 years no me ti mati nyina me ka be boy na be je na say now we a single mother kra me na me papa me mama me wa fere to no mo no me dey ko free papa nchen 2 years me papa one cd one from mama da na papa ko ni school woko he ko me chuma wasa mo ba me yes am ko two school fees 7 million me bottom sika me say boy man nya we me ji ma di nyina me ji ma atade bi to ma unye dure to me ji nyina me fo bi nche no na say on me ko boy no me shaso ko de ma boy jeans me ndan ne me ndan ne china duya no me ndan ne ndan ne china emu ya o akra na me kura ese ofa eti ma ye me ni to be kan ya saso mama me pa acho mo pa mama che o mama ma ye muso ma je fidie kase me ji boy na ja o mama abawe me kashi me sif ma boy ne mbra ni china ya na me nje ma de na ko wale de na aka kire o mama sorry. Baby, kasa kesi go ade no. Dia na o ka kire o maame. Mam passion we sorry. We are sorry for them. Dem ye no. E dia na ye. E dia na ye. Aba na me maame, me papa. Me ade timo keda so we don ko school mi ma ba adwuma. Me po 8 o'clock anse ma kofi mi ko dufu no bentam no obi adeda. Na mada ma so ma san ba. Ti so ni so so awale mi si ukwan. Ada ka che okunu no won fu me kani won fu madam blame na me free mommy areho se me won pa ne se won o kono kra so de atare pa bi kura ne koya atare ba ko pe na o de atare ne koya o ko enso be ma na ntobi ama no one to one no atare ba ko pe o me so ba no be dwane wo fa ho no kan no re to endra say senka me jao e ma no e ko o ma me ho no na nim di bi si kan ne kam de prison ni do yame kam de prison na me sister Penny eye no na me say no mintimi makula ne de enko ho because the way no o makoma si wo so mateye mama ye ntwen wa bonte wona ye nwie ne ye frɛ boy no na mokɔ abonte mama mani enko ne ho na wanyi hon wontimi nwa wo pe wo nwane me mabodua me nane wo pe no wo nwane me pe me kam me na saka kam ye funu wo pe wo nwane wo pe wo nwane me mabodua yi kuro so de bodua so nyu so de frɛ de bodua to pa wo nwane boy ni anya boy na the 3 days me so 1 week me pa na boso me so no pe 1 week anya boy na e benye wa musa ka ho monko no mo hu so wo afiri me mo na so monko to so asama yes me tere me si wo so obatan ni abotre ya beto so ho ate so tu ye kukudura kanisa me so ma je tu abawa dem aka kire wo na unya no time we take a decision ba sa wadu sa time no kresa be ma be fie ebe hu abusua ya ho ade fe ansa no watu akotena be ma so wagu maye ni ma say shame on you do me boss yes me de no kekere me kan you me to snap no di kosu ka ho na me de bodu yare nyama no kekere ko je ka wiso na mpem ba bi fae me de snap me to snap na me to kosu mienu obi de ba ko ma ko emoya obatan montwen abonten ho wate mafia betena say ya asemo ya rehosem papa ya rehosem mafia tena say na yamobo womo a womo sendi sikani din afia me ho adwiri mi o wajimi pa akola ya osole koyi a wo pre kwatia ho 15 years wo show ma me anim say e ka che wo ma me say what you su bema oye de adwuma so oye mercy ni a oye de master ne master nam Jimmy ye ka musi edro bay obi Jimmy a wo me ahu so Jimmy edro no kofa ne we a wo pre kwatia ho na me nua ne wa sabe mpo de nkem se mama ndidi ti